mutima wa Afurika rwagati habarizwa igihugu gikomeye cyane kizwi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu cya kabiri kinini kuri uyu mugabane wa Afurika kubera ko gifite ubuso bugera kuri miliyoni 2.5. Ni kinini cyane kuko kikubye igihugu cy'u Rwanda inshuro zigera kuri 89, kikuba nibura igihugu cy'Ubufaransa inshuro zigera muri 4. 60% by'ubutaka bw'iki gihugu ntabwo butuwe. Gitanga amazi meza agera kuri 50% by'amazi yose akoreshwa kuri uyu mugabane wa Afurika. Ariko kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ifite amashyamba ya kimeza, amashyamba karemano agusha imvura rainforest angana na 15% by'amashyamba ya kimeza yose ari ku isi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikungahaye ku mitungo kamere cyane cyane nk'amabuye y'agaciro, aho usanga haboneka gold cyangwa se zahabu, amabuye nka coltan, zinc, iron, tin, uranium, petroli, cobalt, copper, diamant ndetse n'andi menshi cyane. Ariko by'umwihariko amabuye akunda kuvugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazwi nka cobalt cyangwa se coltan. Ingingo nyamukuru ngira ngo tuze kugitsaho cyane muri iki kiganiro tugiye kugirana, aho ngiye kubatembereza ibirombe by'amabuye y'agaciro abarizwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibirombe byatumye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaranirwa kubera ko Kongo amahanga menshi yagiye ahohereza iminwa y'imbunda. Ku buryo mu burasirazuba bw'iki gihugu habarizwa imitwe igera kuri 200 yitwaje ibigwanisho, yose igambiriye kujya igenda yivungura kuri amabuye y'agaciro abarizwa muri Kongo. Kongo nicyo gihugu cya gatatu nibura kuri iyi si nzima gifite ibirombe bicukugwa amabuye y'agaciro menshi ku isi. Ni kimwe mu bihugu kandi biza imbere ku isi bifite umutungo kamere mu nda yayo nk'aya mabuye maze gukubwira yose. Ariko nubwo bimeze nk'uku nguku, nta mpamvu kuko bituma abaturage b'abakongomani bakomeza gutura mu bucakara, ubukene n'impfu zitunguranye kubera ubucukuzi bw'aya mabuye y'agaciro butemewe butanazwi. N'ubundi usanga amabuye y'agaciro ntacyo amariye Kongo. Byaje kugenda bite kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yisanga ari igihugu cy'umutungo kamere ungana gutya munsi y'ubutaka, ariko kandi kigira abaturage babayeho nabi bene aka kageni? Ikaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze nkutembereze kuri ibirombe by'amabuye y'agaciro habarizwa n'imibereho y'abakongomani bafitiye izahabu ariko bataryaho. Ndi Mutavu Ismael, muhaye ikaze kuri Mutavu Official. Niba rw'ubwa mbere uhageze kanda like, ariko kandi ushobora no gukanda kuri inzoga iri munsi y'ikiganiro ukaduha subscribe maze tukavumbura byinshi bidasanzwe kuri iyi si nzima. Nk'uko natangiye mbikubwira, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni iwabo w'ibirombe byinshi cyane kandi bitabarika. Mu mwaka wa 2021 urubuga derivative.com rwatangaje ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaruwe ibirombe bigera ku 3,000 bicukura amabuye y'agaciro. Urebye neza ibi ngibi ni ibizwi kubera ko hari byinshi bitazwi kubera ko bitagenda bimurika igitangazamakuru, ibindi ikaba ari bito bito ku buryo bigoye kubigenzura no kubibara. Nyuma y'uko Felix Antoine Tshisekedi agiye ku butegetsi bwa Kinshasa, yahamagaye abashinwa benshi maze abagurisha ibirombe by'amabuye y'agaciro binini byabarizwaga muri Kongo, maze abyambura bari babifite mu nshingano zabyo birimo abo mu burengerazuba bw'isi. Nabyo byaje guteza akaga n'amakuba ahangaha muri Kongo. Hari menshi mabuye y'agaciro acukukwa ahangaha muri DRC agenda mu buryo buri red road, ni kuvuga ko menshi ayo ngaho atwagwa mu buryo bw'ubusahuzi n'ubujura kuko aba yabonetse mu buryo bwa fraud. Andi natwaga mu buryo buri green road, ariko nanone ayo ngaho si menshi cyane kubera yuko ayo ngaho abarwa ku makampanyi y'abashinwa menshi yiganje ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze nk'uku nguku, nyamara abaturage bahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntako babayeho. Byagenze bite kugira ngo iki gihugu cyisange gifite amabuye y'agaciro atabarika by'ubwoko bwinshi, ariko kandi bigasiga abaturage b'abakongomani ntako babayeho muri make? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkwibutse ko ari kimwe mu bihugu biza mu bihugu bya mbere ku isi bifite abaturage babayeho nabi kandi bikenye, nubwo bafite umutungo kamere wose ungana uku nguku. Byagenze bite?
Kenshi iyo bavuze Congo, ibuye riza ku mwanya wa mbere ni cobalt, mu gifaransa wayita cobalt. Bagemura 75% by'amabuye yo mu bwoko bwa cobalt ku isoko mpuzamahanga bonyine, bituma Congo iza ku mwanya wa mbere mu bihugu bikungaye kuri ibuye ry'agaciro rya cobalt. Bishatse kuvuga yuko uramutse udafite ibuye utabona batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi. Imodoka nazo ziri kuvugwa cyane ku bwinshi n'uruganda rwa Tesla. Ahangaha kumvikana umuherwe nka Elon Musk wagiye aregwa mu birego byinshi, havuga yuko umubare mwinshi w'abana batuye muri Congo bagwa mu birombe bacukura cobalt kubera uruganda rwiwe, ariko nta n'ikintu na kimwe mu bikorwa remezo ashobora gushyira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Cobalt utayifite kandi ntago wabasha kubona telefone ngendanwa nka smartphone cyangwa se za batiri z'imodoka n'indege ndetse n'ibindi. Udafite cobalt biragoye ko wakora ibyogajuru cyangwa satellite zoherezwa mu kirere no mu isanzure kugira ngo zibashe kugenzura umubumbe cyangwa se umugabane dutuye. Tukiri kuvuga kuri cobalt, reka twerekeze Lubumbashi, ahangaha ni mu ntara ya Katanga, akaba ku cyicaro cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro abarizwa hose muri Congo. Aha ni muri Congo y'Uburasirazuba, habarizwa uruganda ruzwi nka GESAMIN, Société Générale de Carrières et de Mines, GSM. GSM cyangwa se GESAMIN yashinzwe mu mwaka w'1972, ishingwa n'umugabo witwaga Kaputo Kanubi Alphonse. Ahari mu ntara ya Katanga mu myaka ya kera, ariko yaje kuyamburwa maze ishyirwa mu maboko ya leta. 80% by'umusaruro mbumbe wose w'amabuye ya cobalt agenzurwa n'inganda z'Ubushinwa kufatanye n'imikoranire ya Kinshasa. Ubushinwa bwagiye bwigarurira inganda nyinshi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zicukura amabuye yo mu bwoko bwa cobalt, ariko kandi izamamaye hari nk'uruzwi nka China Molybdenum CMOC, bafite uruzwi nka Zhejiang Huoyu Cobalt ndetse na CNMC. Muri uyu mwaka wa 2025, kugira ngo ube ko aya mabuye yahenze, cobalt kilo cyonyine yagazagera ku madolari 21,550 y'amanyamerika. Uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda n'akamvagari kagera kuri $30,170,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilo kimwe cya cobalt. Usibye n'aya mabuye ya cobalt aboneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bwinshi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi bacukura azwi nka coltan. Iri ni ijambo rimwe ariko rimwe amagambo abiri, kubera ko cor byonyine bivuga colombite naho ta bikavuga tantalite. Ni ibuye rimwe ariko risa n'irigizwe n'andi mabuye abiri mu buryo buri chimique cyangwa se mu buryo bw'ibinyabutabire. Coltan ni amabuye y'agaciro akenerwa cyane mu isi, kubera ko kugira ngo ukore igikoresho cyose cya electronique bigusaba ibuye ryo mu bwoko bwa coltan. Ni hamwe uzasanga nyine inganda zose zikora ibyuma nk'amatelefone, amateleviziyo, inganda zikora ibyuma byose by'ikoranabuhanga nk'amamashini cyangwa se computer, laptop, zose zikenera amabuye ya coltan. Uruganda nka Nokia, Alcatel, Dell, IBM, Ericsson, Motorola, zimwe mu nganda zivuga yuko zishobora kuba zigura coltan nyinshi cyane ku isoko mpuzamahanga ryose ku isi. Urebye neza, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nicyo gihugu cya mbere ku isi gitanga coltan nyinshi, kuko gicukurwamo igera kuri 70%, ariko Brazil ikaza ku mwanya wa mbere mu bihugu bitunganya coltan neza. Utandukanye gucukura coltan ndetse no kuyitunganya, ndetse n'u Rwanda ruza mu bihugu bitunganya coltan nziza, kuko u Rwanda rugemura 9% bya coltan yose itunganyije mu isi nzima. Ibi bituma coltan y'u Rwanda iba ari y'umwihariko gusumbya Congo, kuko iyo u Rwanda ibarizwamo ikinyabutabire cyitwa tantalum cyinshi cyane gusumbya coltan yo muri Congo. Impamvu nyamukuru ituma nibura ikilo cya coltan muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gishobora kugura amadolari 52, mu gihe mu Rwanda gishobora kugura amadolari agera kuri 65. Coltan impamvu igwanirwa kenshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aya ni amabuye byoroshye kuyacukura kandi bikoroha kuyabonera isoko, bituma benshi bishora mu bucukuzi bw'aya mabuye bwabo bwemewe n'ubutemewe na leta, kubera ko babizeye ibi byose.
Ikibabaje kuri iyi ngingo ni uko benshi mu bana b'abakongomani babuze uburenganzira bwabo bwo kwiga no gukora ibindi bagenewe gukora nk'abana, maze bagashorwa muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya coltan. Nk'uko nakomeje kubikubwira, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu niho hambere hacukugwa amabuye yo mu bwoko bwa cobalt ndetse na coltan ku bwinshi cyane gusumbya ibindi bice byose byo muri Kongo. Yego byanga byakunda byumvikane ko Kongo ubwayo ikize ku buryo hari ibindi bice usanga bicukugwamo amabuye nka zahabu, gold n'andi yose nagiye nkubwira mu biganiro byabanje, ariko by'umwihariko ayamamaye anazwi ariyo coltan na cobalt aboneka mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Kivu. Ariko ikibazo cyo kwibaza kuri iyi ngingo ni ukubera iki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere ungana gutya mu nda yayo, usanga ifite abaturage bakenye kuri iki kigero mu buryo bungana nk'uku nguku. Iyo urebye neza, nubwo buri muturage yahisemo kwigwanaho akegura intwaro, utabishobora akegura igitiyo n'isuka kugira ngo ajye guhumbahumba twa coltan tuba twasigaye mu birombe, biba byaragiye binyurwamo n'amamashini y'abazungu akurira inganda zikomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugerageje kuganira n'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aha ngaha muri Kongo bitemewe, artisanal miners, bakubwira ko baba bashobora gukora nibura hagati y'amasaha 7 cyangwa 9, ariko ntingi zarenga 3,000 by'amanyarwanda. Ibi ngibi biterwa nuko kuyabonera isoko biba bigoye aha ngaha muri Kongo, mu gihe nyamara abandi bayagura mu buryo bwa fraude bazayakuramo ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikanasigara ari ikibazo gikomeza gupyinagaza abaturage b'abakongomani. Bamwe mu bakongomani usanga barize amashuri menshi ariko imirimo ari iyibura, ujya ushobora gusanga nk'umuntu ufite lisansi mu mategeko yirirwa mu birombe ajagajaga twa coltan natwo tungana urwara dukeya cyane kugira ngo aramire imiryango yiwe. Nyinshi mu miryango muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha ngaha mu burasirazuba usanga irimo abana n'abapfakazi kubera ko abagabo bapfakiri kare baguyeho n'ibisimu bagiye gushakisha coltan. Mu yasaga hafi miliyoni z'amadolari akurwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose birangira yimiriwe n'abayobozi, abategetsi, abajenerali, abakuru b'ingabo ndetse n'abandi bafite ijambo muri guverinoma ya Kongo, maze abaturage bakaguma hasi kandi bagakandamizwa. Ibi byagiye bituma rubanda rwa giseseka mu bagabo bagura intwaro, imbunda, bakigwanaho bakarimo udutsiko, maze abadapfuye bagakira. Ibi byanatumye kandi mu burasirazuba bwa Kongo nyinshi mu ngo zihabarizwa zigizwe n'abagore b'abapfakazi ndetse n'abana gusa. Usibye coltan na cobalt kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nakwiye kwacukugwa zahabu nyinshi cyane n'andi mabuye ntarondora nakubwiye aha ngaha. Ariko ikibazo cyo kwibazwa, ese aba baturage b'abakongomani bazavanwa muri ubu bucakara ryari? Ni ryari ibintu bizakugwa Kongo nonwa maze abaturage nabo bakabasha gusangizwa ku musaruro uva kuri amabuye y'agaciro yishe mu bukungu bwa Kongo? Ni ryari Kongo izabona umutekano no kwishyura ukizana maze abaturage bakabasha kugenzura ubukungu karemano bw'iki gihugu cyabo ntawe ubahagaze hejuru nk'uko amabandi menshi yagiye yaduka ndetse n'abazungu bakirikizayo bose bagiye kwifatira kuri boro ya Kongo? Wakoze neza kubana nanjye muri iki kiganiro. Niba wagikunze wakwandika muri comment section tukagukorera igice cya kabiri. Andikamo ngo dushaka igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Ye mwabanye nitwa Mutavo Ismael. Imana y'Rwanda bagire neza. Naho utaha, bye bye. Ciao ciao, tuzasubire.